voina chuan physics a ray optics kha kan ti don ani ray optics 3 tin karon ziaka ama khan ray optics tho kan ti to wang khan in textbook a chuan ray optics 1 2 3 ti khan om lem lova ma se hemi kan video siama hian attention all nan 1 2 3 tin karon ziaka ni ama khan in total internal reflection ti te lens formula ti te ho kha kan derive atin lateral shift ti te real and apparent depth ti ho te kha kan ti vek to a tuna hian voina han len ray optics a khan eta kan then than na apart 3 na kan zir don ani voina kan zir tu le lens makers formula kan ti te tin refraction through a prism ti te dispersion of light ti te ho te khatiang ho te po kan zir chho dona refraction a lens makers formula hi ama sabera kan zir tu ra chu ani lens makers formula anti san chu lens siam tu tena formula an manani lens formula pa nga ya chuan 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ti top khani 1 by v kan ti chuan v kha distance of image from the optical center ani u kha distance of the object from the center of the lens ti khani tani chutiang chuanin alo omta object distance le image distance ka kan hriat lo chuan a focal length kha a hriat theilo ni hemi lens makers formula a ve thung hi chuan khami lens a siam na material a glass kha a refractive index an hriata khami an hriat na tang khan chumi zat focal length lens chu siam theiani tia olsam taka an chu chhuat theia wang khan lens makers formula kan ti chu ni hemi lens makers formula a hianin f le refractive index le radius of curvature in light in the relation between focal length, refractive index of the material of the lens, and the radius of curvature. Kami pathum in light in na mga lens focal length, desired focal length kan duzat kan siam chua theina mo kan chu chua theina also maka lens makers formula anti chuni refractive index to kan reflect to a speed of light in air divided by speed of light in a medium ani kami lens thunga speed of light le air speed of light kan divide khan a refractive index ka aron chuak thin ani kami mangle radius of curvature to kan reflect to nga lens te a curve kami a curve ka circle kan siam ta kami circle radius akha kami kha radius of curvature anti chuni convex lens pa nga ya chuan radius of curvature pakhat chu amang double convex lens a chuan curve pahni a omawang khan radius of curvature kha pahni a om donami ani kami relation focal length le refractive index le radius of curvature in light in the formula kha lens makers formula anti chuani hemi lens makers formula derive na hi athui de uleka hemi tuna hian in textbook a abc of physics a in ze ang chia khan karon focus dona in textbook te lo la chuak ula lo in n ula khata tang khan in hria thiam thei mai ka ring le lens makers formula kan zir don ani lens makers formula to relates the focal length of the lens to the refractive index ama kan soi tang khan of its material and the radii of curvature of its two surfaces hemi pathum focal length refractive index le radius of curvature in light in na kan ti kha kami formula ron chuaka kha lens makers formula siam tu chuni le hemi hi engtinge the formula is used to manufacture a lens of particular focal length kan du zat mo focal length akan du zata mo khatiang ang chi siam chuanan khan kan mang don ani refractive index akan hriat sa chuan glass te chu a refractive index hi 1.5 ani tlang pui ani mo kami refractive index kan hriat khan kami lens formula mang khan focal length kan duang zat kha kan siam thei don ta ni le lens makers formula kan derive don hian assumption ni kha kan nei don ni assumption pali kan nei don ni 1 2 3 4 assumption pali kan nei don ta ni as assumption pakhat na kha chuan a lens kha apan hle turani mo apan hle turani engwangi kan ti panang optical center atangin le khami center of curvature atanga mo distance kha a in tluk thuak turani a poles le mo
Distance measured from the center of the optical center. A pole le a center in car mo entirnan hi lens alo nita. Oh hela hi a pole nita. Hela hi a pole alo nita ni hela hi mo. Tihian a principal axis akala hela hi a pole niya mo. Center of the lens to hela hi nita ni. Alai takahi center of the lens. Mo chuti chu hemi a thin viau chon heta tanga tu na hela hi te don taila heta tanga kante le center of the lens le poles atanga hela ya poles atanga hemi kante na hemi a poles atanga hemi kante na le center of the lens atanga hemi kante na kha a inkluk thuak turani mo lens makers formula kan derive don chuan kha assumption pakhat na ani mo chuan lens kha thin tur te khani panina chuan the aperture of the lens is small. Aperture kan ti chuan in area in which light can enter, the space in which light can enter, light alu theina kha khami aperture kha ate turani mo chuan in pakhat na adot le chuan apathum na chuan the object is a point object situated on the principal focus. Principal focus kan ti chu in chawanga mo line passing through the center of the lens chung a center through a line kala ka principal axis ani ti chuan a object a kha point object ani turani point object lian ani tur ni lautina ni chu point object ani turani mo le adot le na chuan the incident refracted rays mo incident ray le refracted ray hi mo make small angles with the principal axis. A principal axis nen khan angle an siam cha ta kha ate turani mo omzia chu ama kha aperture ate awang khan hemi incident ray le refracted ray hi a angle hi atam theilo sim ani chuwang chuan principal incident ray le refracted ray khan principal axis ne na angle an siam kha atleem turani ti kha assumption kan nei chu ni assumption pakhat na chuan lens kha athin turani ya pakhat na chuan aperture kha ate turani ya apathum na chuan object kha point object ani turani ya point object apalina chuan incident ray le refracted ray khan they should make a small angles with the principal axis le kha assumption kan nei chu ni ta ni pakhata adot le chuanin lens makers formula kan thu chwadan don chuan new Cartesian sign convention he hi apoi mo ani lens kan zirna ate focal length cho chwana chuan sign convention hi apoi mo ani sign convention na chuan engtingen ti all the distance are to be measured from the optical center of the lens omzia chu he hi lens ani tani hemi a center atang hian hemi center atang hian engkim kan te turani mo hemi center atang hian ti chuanin apani na chuan the distance measured in the direction of the incident rays are taken as positive light hi heti zonga a local chuan heta tanga chiarton vector ni center atangin hemi light heti zonga kal chuanin heti zonga kan chiar chuan negative heti zonga point kan chiar chuan positive helam hi negative helam hi positive mo light ray of light hoi zonga point chiar re chu positive ray of light opposite zonga chiar re chu negative ani turani mo kha kan assumption nei chu ni ta ni khami new Cartesian sign convention le hemi assumption manghian lens makers formula kan chu chuak don ani mo le tuna chuan hei hi a diagram chu ni ta hei a diagram chu ni ta ni hei hi lens ania hei hi a lens sakha ni ta ni hei hi point object ani mo hei hi point object ania hemi point object image sakha he taron langa hi ni ta ni hemi hi consider a convex lens of material of absolute refractive index mu2 hemi refractive index hi mu2 ani hei hi refractive glass ani wangin a dense jok don ani mo chuan kan dana medium kha refractive index to mu1 ani hei hi center mo hei hi center
ania hei hi a pole P1 hei hi helam side ta P2 hemi P1 le P2 hi a pole ate chu an ni mo chuan C1 le C2 hi mo C1 le C2 hi center of curvature ani more center of curvature kan ti chuan hemi englo hi tiang kan siam pumanga mo hemi circle hi kan siam pumang hemi curve lam side ta hi mo kami kan siam pumanga kha khan rad center anei don ni kami center taka kha center of curvature an kan ti chu ni chuan hemi a center of the lens atanga center of curvature mo center of curvature distance hi radius of curvature anti chu ni hei hi hetilam pang side ta hi lens 1 zo kania hetilam pang side ta hi lens 2 to ti chu helam pang curve ani wangin hemi radius of curvature hi r2 lo ni ta ni mo chuan helam pang ki ti hian circle kan siam pum le chuan circle kan siam pum le chuan hei a center ani ta mo chuan hei center of curvature ani ta heta changa center of curvature atanga hemi center of the lens length distance kha radius of curvature hemi lens L1 zok radius ani ti nani le tuna kan explain ang khan radius of curvature R1 le R2 kan threto a enge C1 C2 te kan threto bokani kha hei hi ni ta ni mo suppose a point O hi mo object placed on the principal axis O hi object ani ta ni principal axis a object point object kan data ni hemi surface yan inverted image I1 asiam ta hei tihian na local ta denser medium a lu wangin tihian na local a aron chuak le chu he tihian aron chuak le ta ni hei hi final image form ani ta ni ti chuan heta han object kan place wangin distance of the object from the center of the lens kha u mo chuan hei final image ani wangin distance of the object from the center of the lens to v hi ni ta ni mo hei image v hi image distance ania u hi object distance ani khangjong kha diagram atanga kan hu thei chu ni ta ni le adot le a chuan mo le face hemi face hi kan zirma sak tura chu ni mo le chapter mas malama khanin en chuanin refraction to a spherical surface ti formula cho chuana omanga tuna lens makers formula kan hanzira hian khami refraction through a spherical surface a an cho chua formula kha kan mangtok don ani khami formula kan apply nga chuan hemi surface a khan refraction to a spherical surface a hran ve cho chua a om kha khami formula ami kha kan apply to pang chu heti hian a local ta ni le face helam pang face a face ma sa zo kami lens 1 zok face a ka chuan mu1 divided by p1 o plus mu2 is equal to p1 I1 is equal to mu2 minus mu1 divided by p1 C1 hei hi anita ni mo le hemi formula hi ka soito ang khan spherical surface a refraction through a spherical surface kan cho chua to sa formula kha kan apply tok don ani le kan assumption nei khan ang khan since the lens is thin lens ka thin na wangin P1 lies very close to the optical center le hei hi diagram kan enang hemi lens hi hemi formula kan en chuan P1O since the lens is thin ani P1 lies very close to the optical center C P1 lies very close to the optical center C hei hi athin chuan hemi lens hi athin chuan hemi hi P1 lies very close to hemi hemi hi anai le don ti na ni khami assumption mang khan ti hian kan ti don ni P1O is approximately equal to CO formula kan diagram kan le en leang le het tang hanin en chon P1 since the lens is thin lens kha thin awangin point P1 lies very close to C ani P1 le C hi anin nai hle ni chuwang chon P1O is approximately equal to CO chumi amzia chu P1O
is approximately equal to CO. Mo hey khan hey hi awan nai hle ti na ni chu a lens kha appan na wangin heti vel ang hian om ti na ni chu. Mo diagram ma hian an zia pan lo na chan chu diagram kha alan kim theinan an ziak pan lo mai mai ni hi pan te in an zia chon hei le hei ai na em awangin P1 atanga O le C atanga O hi ai inkluk thuak ani kha ni ta ni chuan P1 is approximately equal to P1 I1 is approximately equal to CI1 ani mo le P1 mo I1 P1 I1 is approximately equal to engting eti kha P1 I1 is approximately equal to CI1 mo C I1 hei hi ai inkluk le thuak ti na ni mo le apani le apathum le na khan P1 C1 is approximately equal to CC1 ani diagram ma khan en leng P1 C1 is equal to CC1 mo le P1 C1 hemi distance le mo hemi distance si ai inkluk le thuak ti na ni chu mo hemi diagram atang khami diagram atang kan en chuan le chuti chu hemi khan inkluk thuak chuan P1 O aya khan CO kan data mo P1 I1 aya khan P1 I1 aya khan CI1 hi kan data mo P1 C1 aya khan P1 C1 aya khan P1 C1 to CC1 ne nain anawangin CC1 hi kan data ni hemi formula khani surface lens 1 kan ti jok surface lama refraction om dana chu ni le surface xp2 lam mo surface xp2 hemi hey mo xp2 y hemi surface lam hi kan chut le chuan khami manga refraction kha formula chu hei hi ni le ta ni mu2 p2 I1 hey to derive sania formula kan derive to sa kha ta han kan apply to pani plus mu1 p2 I is equal to mu2 minus mu1 p2 c2 le khami kha kan en chon alen si athina wangin kan tileta ni chenami ang bo khan p2 I1 is equal to ci1 diagram in le du chuan p2 I1 is equal to ci1 mo P2 I1 more is equal to CI1. Hey, P2 I1 is equal to CI1. P2 le C hi lens kha thin chuan anin nai hle don ti na ni mo kha ni le ta ni khatyang bo khan P2I is approximately equal to CI mo P2 C2 is equal to CC2 a diagram khain en chuan hei hi alo lang in hu thiam vek mai don ani chuwang chuanin hemi formula a hian mo hemi value heng how hi kan substitute don ta ni mo mu2 p2I aya ci1 mo ci1 P2I aya CI mo hemi value hi P2 C2 to CC2 ne nai nanga CC2 hei kan substitute ta ni khami kan substitute zo nu khan hemi equation hi kan bel don ta ni adding equation 239 hemi equation hi kan huta chuan hei hi lo chuak ta ni mo heta tanga kan en chuan mu1 c not mu2 c1 le mu2 c1 ai nangani hei hi positive ania hei hi negative ani hei le hei hi ain cancel thei chuan kan la nei jong chu mu2 co plus mu1 c1 is equal to mu2 minus mu1 divided by cc1 plus mu2 minus mu1 divided by cc2 kha kan la nei chu ni ta ni ti chuanin hemi term pani hin en chuan
mu2 minus mu I le mu2 minus mu I hi common na niya common kan la chuaka abang zong chu 1 by c c1 plus 1 by c c2 kha aron chuaka chu anita ni le tuna chuan new Cartesian sign convention kan endon ta ni mo le nichina kan formula mu chwata ka khan heng ho hi a omani mo heng ho hi diagram kan en chuan CO is equal to minus U CO C atanga O hey chu object distance U ani mo kha object distance U mo ma se ray of light ray hi heti zong hian na kala optical center atanga chiar turani wangin heti zong hian kan chiar ta so U is negative U kha negative ani tani le adot le chuan C1 is equal to plus V mo C1 le CI zo CI is equal to plus V le CI mo C atanga I chu image distance V ani ray of light hiti zonga ron kalania mo center of the lens ania hei hi center of the lens heti zonga point here ani awangin so V is positive V kha positive ani tati nani mo chuwang chon heta po khan V kha CI is equal to plus V kan lo nei tani le adot le C1 kan en liang C1 C tanga C1 chu radius of curvature ani hemi a curve na radius akha radius of curvature R1 ani center atanga chiar turani wangin tizong hian kan chiara R1 hi positive ani mo adot le ka chuan C2 ani le to C2 chu radius of curvature R2 hinia center of the lens atanga kan chiar don wangin opposite zonga kan chiar wangin hei hi R2 chu negative ani tani kha heta kan zia kha ni tani mo heta hei hi ni tani hemi equation hemi value kan substitute khan mu1 is equal to hemi equation a hian heng value ho kha kan substitute din denang mo hengte mo khang value kha kan substitute den khan hei hi ron chuak ta ni hei hi mo hei hi ti hian aron chuak ta ni instead of CO I khan U ania negative ani wangin minus U CI khan plus V mo CC1 I khan R1 CC2 I khan R2 mo CC2 I khan R2 khami value kan substitute khan hemi equation hi alo chuak ta ni mo hemi equation a han en ula mu1 in divide kan divide vek chuan ta han mu1 a kan divide chuan a in cancel theya heta point cancel theya heta mu2 by mu1 anianga plus mu1 by mu1 anianga in cancel lenga 1 alo chuak ta chuan hei hi kan equation na ya chu ni mo heta po hian a short form chuan ati thei to tho hei hi lens formula khania lens formula 1 by f value khania ti pona substitute thei to tho ni ma se chumi ni lo chuan ti hian kan tiang since mu2 by mu1 chu refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ti nania chu wang chon refractive index tho ni wangin mu kan dang mo le hei hi kan equation nei chu ani ta ni mo hemi equation atang hian lens makers formula kha aron chuak don ta ni le chihnia omani lens makers formula phu chwa dan tur kha pakhata chon first principle focus and the focal length mangkhan achu chwa le thei ta ni first principle focus is the position of object on the principal axis of the lens for which the image is formed at infinity le first principle focus mangat atanga mu chwa thei kha omle ta ni first principle focus and the focal length first principle focus kan ti chuan point khoya moni khan principal axis khan ita hei hi
khoya moni khan object kan da image hi infinity ya inform na huna kha first principle focus kan ti chu ni ta ni mo khami first principle focus atanga kan ti chuan object chu hei hi object kan place na hun khan hi wangin principle focus ani wangin a focal length a kha ni don ta ni u is equal to f1 mo chuan image distance v chu image kha infinity ya inform wangin v is formed at infinity heavy value u is equal to minus f1 hi ta hian kan substitute tanga v is equal to infinity hi ta hian heng ho hi heta hian kan mangdon ti na ni chumi kan man chuan ti hian a lo lang ta ni 1 by minus f1 plus 1 by infinity ti hi ni ta ni anything divided by infinity to 0 ni nek hei le hei in kan selanga 1 by f a lo kal ta chuan to ti chu lens makers formula chu 1 by f is equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 hei hi lens makers first principle focus atanga ron chwada ni hemi object ka hi infinity ya omang object distance kha ladeu infinity ya tangin re ya kha ron kal do ni hemi re hi khami re ya kha lens chunga an ron langa anin mu khom na che point kha a focus kha chu ni ta ni chon heta tanga hemi distance kha a focal length chu ni ta ni mo hemi atanga kan chu chwa chuan object distance u kha mo infinity changa image kha object kha local object ray kha local ani wangin u kha infinity ani ta ni ti chuan image ve thung chu mo image is formed on the focus a focus a hian image kha inform wangin image distance to f2 hi ni ta ni hemi value kha ni chinami ya khan 1 by u minus 1 by u plus 1 by v is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 hemi formula khan u aya khan infinity hi kan da don ta ni mo hemi formula hi hemi equation hi ta hian kan mang don ta ni chuan v aya khan hemi v aya hian f2 hi kan da ta hei hi lo chuak ta ni anything divided by infinity to 0 mo chuan 1 by f2 is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 hey hi lens makers formula anti chu ni this is called the lens makers formula kanti chu ni le hemi mang hian lens ten siam thina focal length chu chwate numerical sa te aron chuak thina ni chuta in sia reng tura chu convex lens a chuan R1 kha positive anianga mo convex lens a chuan R1 hi positive le chuan R2 hi negative aniang le concave a ve thung chuan R1 kha negative anianga R2 kha positive aniang mo kha in sia turani ti chuan focal length of a convex lens f hi it is always positive ani focal length of a concave lens hi it is always negative ani khami mang khan hemi radius of curvature te more refractive index te kan sia chuan desired focal length kha kan chu chuak thenga khami tang khan lens khan siam theini lens formula ne na danglam na chu lens formula a chuan v le u kha kan chu tangai ni khoyangi object kan danga khoyangi image ron inform ang ti te kha kan chut pho tangai ni chu wang chong khami lens kha tenga chut kha buai thak ta ni heta chuan refractive index kan theta glass a te ni chuan 1.5 ani ti te kan sia water a te chuan a lo dang le ta tiang khan khami refractive index mang khan eng radius of curvature kan siaming nge exact focal length ron chuakang ti kha hemi lens makers formula mang hena chu chwa theya hei hi lens siam tu te na an man ber formula ani wangin lens makers formula anti chuni le voina karon ti ho hi heng hi in textbook a ABC of Physics a ani na anga hetia ron la kania nangmani pon eng sia thiam thei ka ringa in textbook en mil ti khan in lozir anga khati zong kha voina kan ti thei tur chu ani e